Dobro večer i dobrodošli. Dobrodošli na večerašnju prezentaciju proizvoda i poslovne mogućnosti kompanije Zinzino iz Švedske. Kompanija Zinzino inspiriše promenu u životu svojim proizvodima, svojom poslovnom filozofijom, svojom kulturom, kvalitetom nastupanja i kvalitetom poslovnog programa. Večeras ću vam ja govoriti o tome malo više. Ja sam Goran Janjić i pozdravljam vas iz kišnog Zemuna. Pre 2500 godina je Hipokrat izgovorio ovu rečenicu, ovu preporuku koja je preporuka za čovečanstvo. Neka vaša hrana bude vaš lek, a vaš lek vaša hrana. Ništa se od tada nije promenilo i dalje to važi, s tom razlikom što je danas naša hrana mnogo drugačija i mnogo, rekao bih, opasna za naše zdravlje i za naš zdrav status. A svi želimo, naravno, da se osjećamo dobro, da ostanemo vitalni, da budemo zdravi, aktivni i da svoj život živimo kvalitetno. To nam je svima namera. Uslov za to, između ostalog, je pravilna i zdrava ishrana. Međutim, u poslednje vreme sve je više hroničnih stanja koja nastaju zbog neravnotežene ishrane. Naime, unosimo sve više omega-6 masne kiseline, a sve manje omega-3. Taj disbalans dovodi do neravnoteže koja izaziva upalne procese koji su uzročnik mnogih problema koji kasnije nastaju. Unosimo sve manje voća i povrća, a i ono ima sve manje vitamina i minerala, mnogo manje nego pre. Unosimo sve više prostih šećera, povećan je unos ugljenih hidrata. Brza hrana je ono što često koristimo u nedostatku vremena, ali javlja se i povećan oksidativni stres jer unosimo sve manje polifenola, antioksidanata koji štite naš organizam, naše ćelije i javlja se prekomerna težina, naročito i sve češće kod mladih, kod dece zbog načina njihovog funkcionisanja, zbog toga što se sve manje kreću, što su usmereni ka ekranima svojih telefona, laptopova ili tableta i naravno sve to uz povećani stres u kome živimo. Ja se ne sećam nekog perioda u poslednje 2-3 decenije da nije bilo stresno, bar na ovim našim prostorima, i sve to naravno izaziva tegobe u našem organizmu. Nekada smo jeli zdravu prirodnu hranu, uglavnom hranu koju je čovek sam proizvodio. Tada je ta hrana bila puna vitamina, minerala, fito i mikronutrijenata, beta-glukana, vlakana, zdravih masti. To je bila jedna uravnotežena ishrana. Davala je sve ono što našem organizmu treba da bi pravilno funkcionisao. Danas jedemo visoko procesuiranu hranu, prerađenu hranu, punu šećera, praznih kalorija sa sve manje vitamina, minerala, vlakana, zdravih masti i jedemo neuravnoteženu ishranu koja je zbog potrebe da duže traje prepuna emulgatora, dodataka, zatim zbog ukusa zaslađivača. U svakom slučaju sve manje ima u sebi onoga što je nama potrebno. Ovde na ovoj slici možete vidjeti kako je tekao istorijat odnosa omega-6 masnih kiselina i omega-3. Do nekih polovine prošlog veka taj odnos je bio u srazmeri od 1:1 pa do 3:1, što je nauka preporučila kao jedan odnos koji je optimalan. Od 60. godina prošlog veka, razvojem tehnologije, brze hrane, ishrane, konzervisanja, procesuiranja hrane, taj disbalans postaje sve veći i veći.
Danas možemo reći da je na našim prostorima, na ovim balkanskim prostorima, prosek 45:1. To je izuzetno veliki disbalans koji naravno dovodi do posledica, a posledice su upaljena ćelija koja ne može dobro da prima hranjive materije i sve ono što unosimo u organizam, a isto tako ne izbacuje dovoljno produkte raspadanja i dolazi do upale. Upaljena ćelija se deli na 2 upaljene ćelije, a ove na 4 i vremenom je sve više upaljenih ćelija u organizmu koje izazivaju procese kojih mi u početku nismo svesni. Ćelija bi trebalo da bude propustljiva, da njena ćelijska membrana bude meka, da bude savitljiva, da propušta ono što se njoj donosi i da može da izbacuje produkte raspadanja. To je normalna funkcija. Da bi postigli zdravu ćelijsku membranu, da bi ona mogla dobro da funkcioniše, inače se sastoji od omega-3, sastavljena od toga, potrebno da taj balans bude 3:1. Nedostatak omega-3 masnih kiselina je rangiran kao 6. najveći uzrok smrtnosti na svetu. To je dovoljan dokaz koliko je važno ovo o čemu večeras govorimo i koliko je važno da postanemo svesni problema koji postoji u našem organizmu, postoji kod najvećeg broja ljudi, ali i da postanemo svesni da postoji jednostavno rešenje kojim možemo sve ovo da predupredimo i da popravimo, ali što je najvažnije pre svega da utvrdimo u kakvom stanju se nalazimo. Mi možemo da se vratimo u ravnotežu proizvodom Zinzino kompanije za 120 dana. Naime, to je period za koji se promene sva krvna zrnca u našem organizmu, menjaju se sve naše ćelije, neke za kraće vreme, za nekoliko dana, a neke i duže, ali to je period u kome redovno, koristeći proizvod kompanije Zinzino, vraćamo naš organizam u ravnotežu. Međutim, pre toga je potrebno da utvrdimo u kakvom stanju se nalazi naš organizam, kakav je odnos omega-6, omega-3 i još nekih krvnih parametara koji su važni za funkcionisanje organizma. To možemo, zahvaljujući ovom jednom univerzalnom testu kompanije Zinzino, suvom krvnom testu koji se radi u kućnim uslovima, anonimno, i možemo na jednostavan način, šaljući uzorak 2 kapi krvi iz prsta, laboratoriji Vitas u Oslu, u Norveškoj, možemo da dođemo do jasnih pokazatelja, preciznih, naučno potvrđenih. Pre svega, laboratorija Vitas je naučno-istraživački centar Norveške. Zatim, u isto vreme, to je i najsavremenija laboratorija koja je u stanju da napravi jedan ovakav test. To je laboratorija koja sarađuje sa poznatim univerzitetima u svetu, sa naučnim institucijama, znači jedna institucija koja daje garanciju da je to što ona uradi u toj analizi tačno, ispravno, nepristrasno i zato što je anonimno je još sigurnije da ćemo dobiti tačne rezultate i da neće biti nikakvih manipulacija. Sem odnosa omega-6, omega-3 kao ključni rezultat koji dobijamo u tom testu, dobit ćemo još nekoliko rezultata, odnosno kakva je naša mentalna snaga, kakve su naše zaštitne vrednosti, kakav je naša količina omega-3 koju unosimo ishranom, da li je dovoljna, u procentima bi to trebalo da bude minimalno 4%, optimalno je 8%, ono što pokazuju rezultati testova sa ovih prostora, prosek je oko 2%, 1,5 do 2,5. Zatim, vidjet ćemo kako funkcioniše naša ćelijska membrana i vidjet ćemo vrlo važan parametar,
vrednost arahidonske kiseline, odnosno pokazatelj upalnih procesa koji postoje u organizmu i u kakvoj i kolikoj meri. Iz jedne kapi krvi, koja sadrži toliko mnogo informacija, a inače sadrži molekula više nego što je peska na planeti i sadrži nešto malo manje molekula nego što je zvezda u univerzumu, dobit ćemo jedan rezultat koji, evo, na ovom primjeru iznosi 34:1. Rezultat naših testova je do sada preko 906.000 ljudi dobilo, preko 906.000 ljudi na svetu je uradilo svoje testove i potvrdilo ono o čemu govorimo, a to je da je ceo svet u disbalansu, manjem ili nešto većem. Ali u svakom slučaju svima je potrebno da koriste naš proizvod. Zahvaljujući naučnom, stručnom timu na čijem čelu je dr. Paul Clayton, pionir u proučavanju farmakoloških efekata hrane, botaničkih sastojaka koji utiču na naše zdravlje i fizičke performanse. Inače, čovek koji se odvojio od tradicionalne medicine pre 20 godina, shvativši da lečeći posledicu ne postiže željeni rezultat, već samo delimično, a s jedne strane jednu stvar leči, a drugu stvar oštećuje, shvatio da je neophodno da se promeni pristup ishrani, pristup načinu ishrane, da se vratimo tradicionalnom načinu ishrane, da se obrati pažnja najviše na to i razumeo je da to što jedemo, to smo mi. To što unosimo u sebe, ako unosimo zatrovanu hranu, a on kaže da je celo čovečanstvo pod trovanjem ishranom, pre svega od velikih korporacija koje imaju svoj interes i imaju vrlo mali broj kompanija, 10 kompanija na svetu drži monopol kada je u pitanju hrana i voda, da to što unosimo, to oštećuje naš organizam. Spojem prirode i nauke kroz patentirane proizvode koje ovaj tim formirao i u proizvodnji, ličnoj proizvodnji kompanije Zinzino, odnosno u njihovoj farmaceutskoj kompaniji, došli smo do jednog rešenja, do balans ulja, koje nije samo balans ulje, već je mnogo više od toga. Naime, balans ulje smo koristili i ranije. Poznat je njegov pozitivan efekat. Međutim, to riblje ulje koje smo koristili sadržalo je u sebi samo delimično 2 komponente omega-3. Zahvaljujući polifenolima koji su u sastavu ovog proizvoda, odnosno antioksidantima koji štite biološku aktivnost ribljeg ulja, moguće je bilo sačuvati i produžiti joj aktivnost i 3. komponenti. Ovaj proizvod je jedinstven po tome, poredeći ga sa drugim komercijalnim omega-3 proizvodima koje možete naći na tržištu. Zatim, u 60% čistog ribljeg ulja dobijenog iz zdravih riba i slobodnog ulova iz hladnih, čistih severnih mora, dodato je 40% ekstra devičanskog maslinovog ulja, najbolje kvaliteta koje je dobijeno od posebne vrste maslina koje se beru dok su još zelene, dok su još mlade. Ta kombinacija se pokazala efikasnom i daje sigurne rezultate. U sastavu su znači polifenoli, zatim ove 3 komponente vrlo važne, EPA, DHA i ova 3. koju druge omege na tržištu nemaju, a to je DEPA, zatim vitamin D3, vitamin E i doziramo upotrebu ovog proizvoda kao 0,15 ml po kilogramu telesne težine. Nema oksidacije, zaštićen je proizvod i moguće izabrati neki od ovih ukusa koji se nude.
Balans ulja je veoma visoko kvaliteta. Njegovo dejstvo i trajanje u našem organizmu je čak 35 sati, zahvaljujući baš polifenolima. Za razliku od drugih komercijalnih omega-3 na tržištu, koje maksimalno dostižu 15 sati, to je ulje od bakalara. Znači, zbog toga što je moguće usporiti oksidaciju, povećava se apsorpcija u organizmu, ulje ostaje sveže u dužem vremenskom roku i u isto vreme štitimo telo od oksidativnog stresa. Posle 120 dana korišćenja ulja, 0,15 ml po kilogramu težine, to je između 10 i 20 ml za prosečnu osobu, prosečne težine, uradit ćemo kontrolni test, odnosno napravit ćemo drugi test. I tada ćemo videti pomak, vidjet ćemo rezultat. Očekivano je da to bude ili 3:1 ili blizu 3:1, ukoliko je početni rezultat bio veoma loš i mnogo gori od onog što ste videli. A moguće je da se vremenom, koristeći ovaj proizvod trajno u svojoj ishrani, jer ovo je hrana, ovo je kao da jedemo ribu svaki dan. Trajno koristeći ove proizvode moguće je smanjiti taj odnos čak i do 1,5:1. Ono što smo videli na prvim testovima, ono što se pokazalo kao čest slučaj ovde, na ovim prostorima je da to ide od 60:1, 90:1, 107:1, 144:1, govorim rezultate koje sam ja video kod mojih klijenata, a znamo da je bilo recimo u Makedoniji preko 200:1. Inače na tabeli je laboratorija Vitas predvidela maksimalan rezultat 125:1. Mi smo uspeli da pomerimo granice i u tim njihovim zamišljenim maksimalnim granicama, tako uspeli smo da budemo šampioni. Kompanija Zinzino, sem ovog ulja, ima još mnogo proizvoda koji su namenjeni zdravlju, namenjeni su očuvanju zdravlja pre svega, a zatim i popravljanju nekih stanja. To su sve prirodni proizvodi od prirodnih komponenti i potrebni su u svakom životnom dobu svima. Ono što je posebno izraženo, to je dejstvo na mozak, na imunitet, na rast kod dece, zatim na reprodukciju, kožu, kosu, nokte i na kardiovaskularni sistem, na zdrave zglobove. Sve smo to potvrdili u praksi na ovim našim prostorima. Benefiti za naše zdravlje koje donosi omega-3 su ogromni. Preko 164 benefita je zabeleženo. Ona 3 najvažnija koje smo ovde među ovih 18 izdvojili i obeležili zelenom bojom, to je normalno funkcionisanje mozga, koji se inače 70% sastoji od omega-3, normalna funkcija srca i kardiovaskularnog sistema, krvnih sudova, stabilan imunni sistem i sve ovo drugo što možete videti ovde na ovom slajdu. Svi proizvodi su sertifikovani, provereni, imaju izuzetno oštre kontrole. Ovaj sertifikat GMP pokazuje da su kontrolisani sve ulazne sirovine, proces proizvodnje i gotov proizvod, redovno po standardima Evropske unije. Zatim da je ulov ribe urađen po ekološkim procesima i procedurama, da je ovo proizvod namenjen sportistima koji ne utiče na njihove kontrolne laboratorijske testove posle takmičenja, znači namenjen je takmičarima, da je vegan po sastavu, da ima sertifikat ISO 9000, ISO 14000, 9001, da ima halal sertifikat i da je potpuno prirodan, bez soje, bez šećera, bez glutena, bez GMO-a i keto friendly. S punim poverenjem ove proizvode možete da koristite, možete da ih preporučite svima
od dece pa do najstarijeg životnog doba. Zato i nije čudo da su mnogi sportisti naši brand ambasadori. Odnosno, to su ljudi koji koriste ove proizvode, dobijaju ih od kompanije u znak zahvalnosti što ih oni promovišu tokom svojih nastupa, takmičenja i među njima su i olimpijska pobednica Sara Hector iz Švedske, koja je alpska skijašica, pa ovde desno imamo džudiskinju Sabrine Filzmoser iz Austrije, koja je osvojila prvo mesto na evropskom šampionatu, pa Luka Kozak iz Mađarske, koja je osvojila prvo mesto na šampionatu atletskom u dvorani, i mnogi drugi, preko 200 sportista je u kompaniji zaduženo da koristi ove proizvode i da ih promoviše. Oni to rade pre svega zbog toga što su zadovoljni njima, što su se uverili da postižu bolje rezultate, a što je najvažnije, posle napora, treninga i takmičenja dolazi do mnogo bržeg oporavka uz ove naše proizvode. Sem ovog balans testa koji pokazuje odnos omega-3 i omega-6, još 2 testa su na tržištu od kompanije Zenzino. To je prvo vitamin D test, kao vrlo važan, koji pokazuje kakvo je stanje vitamina D u našem organizmu i preporuke koliko koristiti naš proizvod koji se zove Zinoshine, to je D vitamin sa magnezijumom, koji popravlja nedostatke, nadoknađuje nedostatke vitamina D, što je posebno važno sad u zimskim uslovima kada je manje sunca. HbA1c test je namenjen utvrđivanju stanja dijabetisa i predikcije stanja dijabetisa. Znači, da možemo iz ovog testa videti kakvo je opšte stanje našeg zdravlja i kakva su očekivanja u budućnosti i šta treba preduzeti ukoliko do određenih tegoba je već došlo. Nastavit će se ovaj trend, pa će na tržištu uskoro biti novi testovi namenjeni proveri. I to što je budućnost je upravo provera našeg stanja pre korišćenja dodataka ishrane suplemenata, da ne koristimo nešto što ne znamo da li deluje pre svega i u kom pravcu deluje. Paket proizvoda koji smo namenili kao početni i udarni za sve naše nove korisnike su ova 3 proizvoda. Prvo, balansulje koje služi da balansira naš odnos, da ga dovede u normalu. Zatim zinobiotik, to su 8 vlakana u prahu, biljnih vlakana, koja služe da postignu i regulišu stanje naših creva, pre svega debelog creva, da ishrani gram pozitivne bakterije debelog creva i da održi taj sistem zdravim i funkcionalnim, čime pomaže i zdravo funkcionisanje našeg mozga, jer su ta 2 sistema veoma povezana, a i vrlo sličnog sastava. I u oba ta sistema je omega-3 isto vrlo važna. Zatim, proizvod koji se zove Xtend Plus je skup vitamina i minerala, 23 vitamina i minerala u jednoj tableti, uključujući čak i B vitamine. To na tržištu teško da može da se nađe, bar znam da ovde, kogod je to video, od doktora, od lekara, se iznenadio i farmaceuta, iznenadio se da postoji takav proizvod. Obično se te grupe vitamina odvajaju u posebna pakovanja. I ako ovim proizvodima dodamo proizvod koji se zove Viva Plus, a koji je potpuno prirodni, notropni dodatak ishrane, a namenjen je smirenju, relaksaciji uma, smanjenju anksioznosti, nervoze, povećanju fokusa, koncentracije, a u isto vreme i relaksacije pred san, odnosno pomaže kod insomnije. A proizvod je prirodan od biljke šafran. Kad dodamo taj proizvod, onda smo pokrili sve to što je potrebno za jedno dobro funkcionisanje organizma, negu i očuvanje funkcije organizma.
Ovo su vrhunski jedinstveni proizvodi, patentirani proizvodi koji postoje na tržištu i plasiraju se u preko 100 zemalja na svetu. Dokazani su, njihovi rezultati i efekti se mogu lako proveriti upotrebom. Jedan od proizvoda koji je sad bio na akciji, odnosno još uvek je do ponoći, do 18. januara, to je ovaj skin serum. Namenjen je za negu kože, lica, hidrataciju, za smanjenje bora, smanjenje ožiljaka, a na bazi je morskih algi. Taj proizvod se dobija na poklon ukoliko do ponoći kupimo neki od ovih proizvoda u paketu. Paket je 2 i više istih proizvoda. Tada dobijamo ovaj skin serum na poklon. Vrednost ovog proizvoda je 102 evra na tržištu u punoj ceni. Od oktobra meseca predstavljena nam je i simbioza kompanije Hans & Heidi, kozmetičke kompanije iz Švajcarske, koja se pridružila kompaniji Zinzino, došla do simbioze i sada imamo i proizvode koji su namenjeni dodatnoj nezi kože, maske za lice, zatim proizvod za negu muške kože 24 sata, proizvodi za čišćenje, serume za lice, dnevne, noćne kreme, jedna vrhunska švajcarska kozmetika od prirodnih sastojaka, laboratorijski stvarana i formirana od lekovitog bilja, švajcarskog lekovitog bilja, alpskih bilja, jedinstvena formula koja je izuzetna i pokazala se kao vrlo, vrlo tražen proizvod. Na ovim korisnim linkovima možete naći puno svedočanstava o tome, od korisnika ovih proizvoda. Možete zapratiti i Facebook grupu Zinzino Harmony Team, gde ćete imati dodatnih informacija, kao i neke grupe, mađarska grupa Facebook, gde ima preko 30.000 članova i objavljuju svakodnevno rezultate i korišćenja proizvoda Zinzino. Lako je to prevesti klikom na dugme prevedi i možete zapratiti ovaj Instagram nalog. Ne možemo zaista da stignemo da ispričamo sve o svim proizvodima, zaista ih ima mnogo i svaki zaslužuje posebnu pažnju, zato vas molim da odete na zinzino.com sajt i pogledate šta sve još imate u ponudi, a da se konsultujete sa ljudima koji su vas pozvali večeras, koji su iz najbolje namere i u želji da vam pomognu, vas pozvali da poslušate večeras ovaj deo. Za one koji možda razmišljaju da je vreme da učine neku promenu u svom životu, u poslovnom životu, kompanija Zinzino je pripremila jedan program, jedan plan, preporuke i zarada od preporuke. Bez obzira da li je namera da do proizvoda dođete jeftinije ili potpuno besplatno, da ih imate na poklon, ili je možda cilj da izgradite jednu novu poslovnu karijeru, da stvorite jedan poseban novi izvor prihoda koji će pojačati trenutno vaše finansijsko stanje, ili je možda vaša namera i želja da vremenom to postane vaš jedini profesionalni posao koji donosi neograničenu zaradu, dobra je prilika da kratko prođemo kroz tu poslovnu mogućnost. Za sve ostale detalje i više informacija tu su vaši prijatelji koji su vas pozvali. Kompanija o kojoj govorimo celo veče je kompanija koja je u velikom usponu, svetski kompanija poznata, dolazi iz Švedske i postoji od 2005. godine. Ovaj program plasira od 2016. godine. To je dovoljan pokazatelj i dovoljan razlog da možemo da poklonimo poverenje ovoj kompaniji ukoliko želimo da postanemo partner, nezavisni partner ove kompanije i da preporučujemo ove proizvode, da gradimo
našu mrežu kupaca i eventualno i mrežu partnera, ukoliko to želimo, da uvećamo i dođemo promet u našoj kompaniji, u okviru kompanije Zinzino, i da napravimo mogućnost da dođemo do pasivnog prihoda. Kompanija je transparentna, nalazi se na Nasdaq berzi, to je još jedan od pokazatelja ozbiljnosti ove kompanije i discipline koje kompanija mora da ima i da ispunjava zahteve berze i zahteve ulagača. Zatim, taj tržišni potencijal koji je svake godine sve veći, a naročito od kada je bila pandemija, je posledica porasta saznanja da je potrebno da unosimo dodatne vitamine, minerale i dodatne proizvode u našu ishranu da bismo nadoknadili nedostatke. Svako ko je iole ozbiljan zna da je telo u kome živi jedno jedino i da će mu trajati onako i onoliko koliko ga bude pazio. Ako već odvajamo pažnju i novac da vodimo računa o, na primjer, automobilu ili nekoj drugoj mašini koja nam služi, nema razloga da ne posvetimo pažnje svom telu kao jedinom u kome ćemo biti do kraja života. Kompanija ostvaruje dvocifren godišnji rast na globalnom svetskom tržištu, a tržište je preko 100 zemalja u svetu i pomaže donacijama deci u nerazvijenim područjima. U ovom trenutku preko 1100 dece se školuje zahvaljujući donacijama kompanije Zinzina. Na taj način daje doprinos za bolji i srećniji svet. Prelazak sa ishrane bazirane na pretpostavkama kako smo do sada koristili suplemente, na ishranu baziranu na testu je inače veliki globalni trend u kome je kompanija Zinzino pionir i prva u tome. Taj trend će se razvijati sve više i u drugim kompanijama, a sad u ovom trenutku preko 500 miliona ljudi koristi suplemente omega-3 različitih ponuđača, preko 1 milijarda ljudi koristi vitamine, a 1,5 milijarda ljudi ima posebne režime ishrane. Povećava se broj ljudi koji vode računa i o svom fizičkom izgledu, o svojoj liniji. Svesni su da je fizička aktivnost nešto što je potrebno takođe uvrstiti u svakodnevnu naviku. Najveći broj ljudi koji koristi ove proizvode koje sam nabrojao ne znaju da li ti dodaci ishrani deluju pozitivno i u onom pravcu u kome oni očekuju. Eto prilike da im pomognemo da putem našeg testa provere efekat toga što koriste i da možda shvate da bacaju novac u prazno. Plan je da do 25. godine, 2025. 1 milion ljudi bude testiran u svetu. Ako ste zapamtili, na onom prethodnom slajdu pisalo je 903.000 i nešto, danas je to, pogledao sam, preko 913.000 i ovim tempom mi ćemo ovaj rezultat dostići za otprilike 2-3 meseca, što znači ispred plana. Inače, kompanija do sada sve svoje planove zacrtane ostvarila i prebacila dvocifrenim brojem. Inače, redovno pokazuje svoje kvartalne, polugodišnje i godišnje rezultate iz kojih je to moguće videti. Plan je da do 2050. godine milijarda ljudi na planeti bude testirana i bude u tom režimu ishrane koja se oslanja na test. To je jedna velika poslovna mogućnost, naročito ako se setimo da je u proseku 97% ljudi van balansa. Međutim, pre nego što se odlučite za ovu poslovnu mogućnost, razmislite šta vi zaista želite. Gde se trenutno nalazite? Da li ste zadovoljni
pozicijom na kojoj ste sada u svom životu ili želite više i šta želite da postignete. Da li samo da poboljšate svoje zdravlje, da budete srećni ili da imate više novca, da imate možda lepši dom, da vozite bolja kola, da imate za školovanje svoje dece, da možete da im pružite ono što je najkvalitetnije, ili želite da izgradite svoj život, da imate uspešnu karijeru, da putujete po svetu, ili možda želite da promenite svoje zanimanje, da prestanete da radite za ostvarenje tuđih snova, da počnete da radite za ostvarenje svojih snova, da se vratite nekim načelima od kojih ste možda odustali iz potrebe za novcem i da dođete do toga da budete ispunjeni i zadovoljni. Ovaj posao je veoma lako započeti. To je jedan privatan posao koji je potpuno formiran na online platformi koju dobijate kada se registrujete kao partner u kompaniji, a registracija može da bude kupovina 2 proizvoda, balans test i balans ulje, koji koštaju $279 u punoj ceni, a vaš će koštati $119 u dinarskoj protivvrednosti, ili može da to bude neki srednji paket sa više proizvoda, ili ovaj ultimat partnerski paket, ovaj najveći, čija je cena €1095, ali donosi veliki popust u ceni i vrednost proizvoda u tom paketu je €3241. Ali još važnije je da se ovaj paket refundira posle 12 meseci, ukoliko ste bili aktivni u tom periodu i imali bar 25 prodaja tog poslednjeg 12. meseca vašeg rada i 125 kredita, odnosno 125 aktivnih bodova u tom mesecu. Dobijate ovaj iznos nazad na vaš račun. To je mogućnost da zaista sva 3 paketa u stvari pružaju mogućnost da vi potpuno besplatno dođete do posla. Jer ako ste platili ovaj najniži paket, uzeli da testirate svoje stanje organizma i da počnete da pijete ulje dok vam za 20 dana stigne rezultat, da već popravite to stanje, jer ne sumnjajte da ćete biti u disbalansu, a već taj paket vredi $270, to samo znači da uz to što ste odlučili da date poverenje ovim proizvodima i da imate obraza da sutra nekom drugom to preporučite, da kažete ja sam to uzeo sebi, jer kako bih to inače mogao da preporučim da nisam, dobijate potpuno besplatno online i offline posao u preko 100 zemalja na svetu. Bukvalno dobijate jedan online shop gde sa bilo koje tačke može da se izvrši porudžbina i u roku od nekoliko dana pošalje na adresu kupca u jednu od ovih 100 zemalja. Istovremeno dobijate i aplikacije koje vam olakšavaju rad, znači dobijate potpuno moderno poslovanje, dobijate Office koji je prepun alata, biblioteku koja je prepuna informacija, prezentacija gotovih na raznim jezicima, affiliate linkova i tako dalje, to sve ćete videti. I od vas jedino što se očekuje je da steknete nove kupce u svom poslu i da ako želite steknete i edukujete novi tim partnera koji ćete voditi i od toga biti takođe nagrađeni. Tradicionalni način poslovanja podrazumeva da se od proizvodnje transportuje roba u veliko prodaju, u neke magacine, da se plaća skupa reklama, televizijska, bilbordi, sve drugo, novine, šta god, pogotovo sad je era digitalna, pa se društvene mreže koriste maksimalno i na taj način se dolazi onda do kupca kroz malo prodaju. Taj ceo proces je zamenjen time da ćemo mi kao partneri
preporučivati ove proizvode, raditi sve što je potrebno da ih plasiramo, a kompanija će za uzvrat raditi sve drugo. Kreiraće ih, proizvoditi, distribuirati u svoje distributivne centre i održavati našu komercijalnu platformu, logistiku, marketing, davaće nam podršku. Preko 200 ljudi u kompaniji radi u sistemu Zinzino, tako da kompanija plaća njih, to su ljudi koji rade za nas. Naše je, znači, samo da razvijamo posao kroz prodaju proizvoda i ako to želimo, kroz razvoj partnera, tima partnera s kojima ćemo sarađivati. Kao jedan od prvi način zarade je zarada od prodaje. Kada se registrujemo, tada imamo zaradu 10% od prodaje. Taj iznos dobijamo do 24 prodaje paketa. Kada napravimo 25. paket, onda nam raste zarada na 20% od prodaje. Znači, za 100% nam raste zarada od prodaje i postali smo A tim, dobijamo mesečni fiksni bonus od 100 evra. Kada napravimo nešto je evo ga, kada napravimo 50 prodaja, što je bio slučaj danas, da je jedna naša partnerka, Slavica iz Bijeljine, napravila 50. prodaju, zarada raste na 25% od prodaje, a sada je mesečni fiksni bonus 200 evra. Kada napravimo 100 prodaja, tada nam zarada raste na 30%, mesečni bonus je 400 evra, odnosno zaslužili smo bonus od 10.000 evra koji se isplaćuje sledećih 25 meseci po 400 evra. Kada napravimo 200 prodaja, tada naš mesečni bonus raste na 1000 evra fiksno i kvalifikovali smo se za jedno divno direktorsko putovanje u jednu od svetskih destinacija, turističkih destinacija sa svim plaćenim troškovima puta, smeštaja, sedmodnevnog, gde ćemo imati priliku da se edukujemo, da relaksiramo, uživamo i u društvu najuspešnijih 500 najuspešnijih ljudi iz kompanije, provedemo nezaboravno vreme. U međuvremenu, dok ostvarujemo ove pozicije u prodaji, ovde dole vidite koliko smo od prodaje zaradili. Ono što je kompanija predvidela za sve nove partnere je brzi start. U ključnih 30 do 60 dana važno je napraviti jedan jak iskorak u ovom poslu, koristiti mentore kao ljude koji će govoriti i pričati na početku umesto vas, a da vi samo date ljude koji će čuti ponudu i da u ovih 30 do 60 dana ne samo vratite uložen novac, već da zaradite mnogo više kroz posebne bonuse. Prodajom 4 paketa, evo vidite ovde, to mogu da budu 4 osobe koje će kupiti, može da budu 2 osobe ili 1 osoba može da kupi 4 različita proizvoda, sasvim sve jedno. Ako to napravimo u prvih mesec dana poslovanja, naš bonus dodatni će biti 100 evra. Kada registrujemo partnere u prvom mesecu i napravimo određen broj kredita zajedno s njima, odnosno pomognemo im da i oni naprave ove 4 prodaje u tom mesecu, napravit ćemo jednu zaradu koja iznosi 150 evra bonusa za registraciju 4 partnera, plus 200 evra za svakog partnera kome pomognemo da u prvom mesecu napravi 200 kredita. U ovom primjeru je to 400 evra za 2 partnera, koji su radili isto to što i mi. Zatim, ako u sledećih 30 dana napravimo još 6 prodaja paketa, imali smo 4, napravimo još 6, tada smo stvarali bonus dodatni od 150 evra.
Cilj je da pomognemo našim partnerima da i oni to isto rade. I kada sve to sumiramo u roku od 2 meseca, a to se može se napravi za 10 dana i 15 i kad god, zarada ukupna je 1100 evra. Od Smart bronze, kad smo počeli, prvih 30 dana, od onog dodatnog bonusa za pomoć našim partnerima, zatim od fast bonusa i prodajom 10 paketa ukupno i dobili smo 2 Zinzino for free, ovde dole vidite besplatna proizvoda po 67 evra, kad sve to saberete, to je 1100 evra. Zaista je jedan način stimulativan koji može da vam pomogne da brzo napredujete. U ovom sistemu koji je inače binaran u 2 grane, napreduje se tako što pomažemo našim partnerima da oni napreduju. To je najbolji način. Sa 4 partnera koja su napravili silver poziciju, mi postajemo executive. Executive pozicija podrazumeva već neku prosečnu zaradu od 800 evra, gde je uključeno i 200 evra fiksnog mesečnog posebnog bonusa za ovu poziciju. Bez obzira gde se nalazili naši partneri koji su postali silver. Sa 4 egzekutiva, bez obzira gde se nalazili u dubini, postaje se dijamant. Prosečna zarada je 4000 evra, od toga je 1000 evra fiksne mesečne zarade za nošenje jedne nalepnice na automobilu, koje čak nije ni obavezno. Ova pozicija je u našem timu ostvarena za 3 meseca. Sa 4 dijamanta u mreži postaje se Crown, gde je posebna stimulativna zarada, prosečno je 12.000 evra mesečno i tako dalje. Na ovoj slici vidite vlasnika kompanije i osnivača, gospodina Orijana Sele, koji inače svoj kapital napravio u ovakvom jednom poslu i onda ga uložio u formiranje ove kompanije. To je čovek koji ima iskustvo, to je čovek koji nije samo investitor, već je aktivan u ovom poslu i pomaže nam i trudi se zaista da nam kroz mesečne akcije i druge načine pomogne da budemo uspešni. Ovde vidite i pozicije i prosečne zarade na tim pozicijama, sve su ostvarene i sve su potvrđene. Ako razmišljate o tome da li bi to možda bilo potrebno na ovim našim prostorima, evo pogledajte samo ovu jednu statistiku koja će pokazati da li na ovim prostorima i u ostalim zemljama na svetu je potrebno reći ljudima da postoji način da izbegnu ruski rulet sa svojim zdravljem, da testom provere kako je stanje i da mu pomognu svom organizmu na potreban način. 20. decembra 2022. godine, naime, bilo je urađeno 903.000 testova ukupno, a od toga je u Srbiji urađeno 649, u Bosni i Hercegovini 269, Hrvatskoj 516, Makedoniji 266, Crnoj Gori 25, Sloveniji nešto više, 2932 i tako dalje. U ovoj koloni vidite broj stanovnika u tim zemljama. Svima njima je potrebno ponuditi ovaj test jer svima treba, od dece do najstarijeg životnog doba. U ovoj koloni prvi test prosek, vidite koliki je rezultat prosečan prvog testa bio, a u ovoj poslednjoj koloni vidite rezultat drugog testa prosečan posle 4 meseca korišćenja. I sad kad pogledate da jedna malo veća zgrada, jedan soliter otprilike ima ovoliko ljudi u Srbiji ili u bilo kojoj drugoj zemlji, onda shvatate koliki je potencijal poslovni i koliki posao ispred nas za one koji to žele da prihvate. Ovaj način rada i dodatna zarada je vrlo značajna, pogotovo ako se nalazite u klasičnom sistemu rada i zarade, gde ćete raditi
40 godina, onda otići u penziju, gde će vam zarada pasti na 40% onoga što ste imali pre toga. Kad odete u penziju, vama ne treba manje para, treba vam bar isto, kao i pre, kao dan pre toga, a vremenom sve više, jer će vam se više trebati zbog pristiglih godina. Način da se to izbegne je da postanete partner ove kompanije i da polako iskoristite vreme ispred sebe, izgradite dodatni izvor prihoda koji će vremenom samo rasti i taj vaš privatni izvor prihoda iz vašeg privatnog posla možete i da ostavite sutra nekom, on je nasledan. Ostvarite svoje ciljeve sa Zinzinom, postanite Zinzino lojalni kupac. To vam u svakom slučaju savjetujem. Lojalni kupac znači da se registrujete kao kupac nekog od paketa i time dobijete trajno popust, da trajno imate nižu cenu proizvoda, da imate nabavnu cenu proizvoda i da možete čak i da imate besplatne proizvode ukoliko vi napravite neku preporuku. A možete da postanete partner i da onda koristite sve ove benefite o kojima smo pričali, da zaradite od prodaje i tima partnera, da stvorite jedan pasivan prihod, da stvorite uslove za ostvarenje svojih želja, možete da radite od kuće ili sa plaže ili iz kafića, bilo gde da se nalazite, današnje tehnologije pružaju tu mogućnost, ovde se danas nalazi kompletan vaš posao i nosite ga sa sobom gde god pođete. Možete da dobijete i besplatne proizvode, naravno da ih zaslužite, ali važno je da razmislite o ovome večeras, da ozbiljno uzmete u obzir ovu ponudu, da se informišete dodatno, da naravno proverite sve to i da se odlučite i da onda krenete sa nama. Ovo je bila jedna poruka koju sam napisao za Novu godinu svom timu. Mislim da je objektivna i da ukoliko krenemo u neki posao, potrebno je da budemo spremni da će ta biti i teškoća, da će biti i izazova, ali ništa na svetu nije lako. A i da je lako, mogao bi svako. Hvala vam na pažnji, hvala vam na strpljenju. Nadam se da ste dobili korisne informacije i da ćete se javiti ljudima koji su vas pozvali za dodatne. Vidimo se sledeći put. Svako dobro.